Yo guys, before this video starts, make sure to hit that smash like button. Also smash the subscribe button and turn on the notifications. And guys, I'll be doing merch soon, so stay tuned for that. And now let's get to the video. But before the video, make sure to like the video and smash the like button. Danas snimamo razbaranje bundeve, nismo još razbarili bundevu. Evo se, zezati ti pištolji nož. Majmune, nije zezancija. Moraš prvo ananas rezati ovako, zato kad napravit ćemo u frizuru od toga. Da te ananas paš. Da. Čekaj, aj izvadi nož. Toliko duboko. Ne duboko. Toliko duboko. Ali to moraš primiti. Ne, čekaj. Gle, ovako. Gledaj kako zla. Evo gle, i smije se. Evo. Ako iš gore su samo zupci. Poanta je napravit. Ne znam kaj je poanta napravit. Jel neko jede ananas? Here comes the plane! To je zdravo. Ne. Jebote ananas. Fuck. Jebote, Redica. Sješ. jebote, daj pazi, u WC, brzo. Jesi okej, jebote. Gle, Ana. Ali nije duboko, fakat nije. Jel mi? A ja stavim iza ketchupa na vidi. You just go, Frank. Gle. Prvo stoljeće. Sve je normalno. Spuk. Evo. Joe, dođi! Moramo ti pokazati šta mogu sa Joeom. Joe! Dobro, sjedo! Reci kad ćeš duvat. Aj, moramo igrat, jebote. Duvaj, ženo, duvaj. Licnim u bulju. Gle! Možeš ići, hvala. To je to. Ne, pa možeš ostati ako hoćeš, ali smisli. Objasni nam zašto zvijezde titraju. Zašto zvijezde titraju? Zato što je to jako velika udaljenost i između tih udaljenosti postoji nekoliko različitih slojeva udaljenosti atmosfere. Da, kužiš. Jer ti nije ista udaljenost između svake zvijezde i zemlje, kužiš. I postoji različiti slojevi temperatura, različite temperature su ti isto i u slojevima. I onda to ti je isto, na primjer, znaš kad se voziš po asfaltu i onda je jako vruće, i onda ti onak dijele asfalt ko da se miče, ko da je voda na njemu. Ko da je plin. Ko da je plin, da. Da, to ti je ista stvar, kužiš. Znači to možeš i doma napraviti. A ček, pa na asfaltu nema slojeva atmosfere. Pa da, ali su ti to različite udaljenosti, su ti isto i u slojevima atmosfere, kužiš, negdje je hladnije, negdje je toplije, pritisak je veći, niži, ovo, ono. To je u principu kao iluzija i onda ti je fora u tome šta ti zbog takve, i onda ti je to na foru, znači, sjebavati prostor, kužiš. Have you ever had a dreams that you want him to do you so much you could do anything? Znači, zato ti djeluje da ti ide. To me neko naučio i jako sam zahvala nekom na tom. I to nisam naučila u školi i ovo tu već drugi put pričam i ovo je jako korisna informacija, tako da hvala osobi koja god da me to naučila.